impinduka dukoze kuri 7. Sasa igice cya kabiri kiratangiye, ariko ubu impinduka ntangiye kuzikora ndabibonye. 6 igomba kuvamo na 7 na 4. Ibitego 8 baratsinda ibitego 8, ariko aka gakipe kajya karanshobora kabisa. Karanshobora ko turebe ukuntu Kamanayo namusubiza kuri 4. Kuri 4 rwose, kuri 4 twari ukuntu umuntu yagira ibitego harabura 7 ngo twishyure. Harabura ibitego 7 umuntu akishyura. Sigaye 6 twayikura. Mareka aka gakipe ni kaba gakipe ndakaza. Aka gakipe ndakaza kajya kanshobora cyane. Nejo bundi batsinze ibitego 12, ariko nabitewe n'umuzamu. Umuzamu akubitwa n'umumushyire mu izamu, aho kujya mu izamu agiye nayo izamu. Uyu munsi arambona. Abakinnyi munsi barambona ibyo ndakora, ibyo nzi ko ndakora impinduka nitugera muri lokal. Ibintu ndabakora nabo baraza kubibona. Mwana ngatere mu izamu, agatera hejuru y'izamu. Ngiye niko namutunye gutera hejuru y'izamu cyane, namutunye gutera mu izamu. Sawa. Ngo tureni wa 7 ndashyiramo 8. 8. Hagati 8 n'9 haruravamo benda nyine bakine batuzuye, kuko ibi ntago nabihangana. Ibitego 8 mu gice cya mbere bose igice cya kabiri bitari byagera. Rero ukuntu Kamanayo arajya hehera arasubira inyuma gato. Rebe tekinike sawa. Turi muri igice cya kabiri. Cyo kora muri igice cya kabiri ngira amahirwe batansinda ibindi 8. 16 mu se unabandi gukina n'ikipe cyane, abandi gukina ya turebe. Kandi muri igice cya kabiri wenda bagerageza bansinde 4 gusa. 12 nk'ibyo butaka. Rero bansinde ibitego 8 mu gice cya kabiri, ariko rero bishobora no kwiyongera bikaba ahubwo 16. 16 mu gice cya kabiri, mu gice cya mbere 18, mu gice cya kabiri 16. Sawa. Kandi ukuntu nkora impinduka nta kibazo kabisa. Rero Kamanayo gonde kanu kadapima metero 2.60 kakagucenga bigeze hari. Ati ntabyo kabisa, nta kipe irimo nishakira uburyo njya kuyobora y'abagabo. Iyi nta kipe irimo rwose. Ibyo bayishinze ko 16 mu gice kimwe, bimaze kuri 8 mu gice cyane. Gusa mu gice cya kabiri biragenda gute? Mu gice cya kabiri biragenda gute kuko mbonye batsinze ibitego 8 aka kanya. Igice cya kabiri rwose 16. Kanze turebe. Cyanze cyo nuko iyi system nkoresheje iratuma nsinda. Ari nanatsinda, ariko ntabwo baransinda ibitego 8 mu gice cya mbere. Kanze turebe kabisa. Kanze ndebe niba tekinike nakoresheje niba ariyo koko. Tekinike z'abatoza ubundi umuntu agomba gukinisha 2-3-3 akareba niba yatsindiye ikipe. Ariko kiriya kiri gukora amakosa. Nitaye ngo ngiye ngo nziranye na nyina. Agukuramo n'inshinyisho ndagukubita urushe turwara kanseri. Amwihorera ngome ubwose ufate gutyo. Do. Ubu namwigishije gukinisha gatuza. Oya namwigisha gukinisha gatuza ngo ndebere imbere y'igorwa. Imbere zami igitego kirabuze banyagukubitwa n'inkuba. Mufite za magi. Sini ikipe yabo. Gusa ndaza kujya gutoza iyabo. No kuvuga ngo ngewe akira ngo niba ari gugu Kamanayo. Yezu ntanubwo ari ry'abana. Mwana witwa Kamanayo baho. Yezu naryawe rirakunga. Kamanayo ndagukuramo dewe niba ari ukuntu kugira natsinda. Ndebera muri. Baramushotishote akagwa. Ya. Icyo umutoza abereyeho ni ugukosora ibyanze.
none njyaho kubikosora biri gupfa. Reba Cedric, reba Kamanayo. Unore bite byawe kuko wankoreye mu itangaza kuko ubu ndavuga ngo naje gutoza cyangwa naje guhangana n'abandi gusa. Tego birindwi mu gice cya mbere. Ngiye gukora system, ngiye gukora nzikira tungura abantu bose, ngiye gukinisha 2-0-0-5 wenda mbamaremo bose cyangwa se nyinisha urukuta inyuma. Nyinisha urukuta ndebe niba bazajya babona aho kunyura. Aha defenseur, aba defenseur 8 bari ku murongo, ndebe aho baranyura bajya gutsinda none. Aba defenseur 8 Basera 8 nyuma, abandi bataka 2 si 10 ubwo muzamu wa 11. Ubwo ntitaye ngo abataka rwose barahurana abandi bagomba gukinisha iyo system 8-2 nkareba niba kuko ibitego nabyishyura. Sarabura ibitego 7 ngo ni ibitego 7 ntabwo ari byinshi. Ana cyakujya mbyishyura nabyo yari system y'anga bose ndabamaramo cyangwa mbakoremo twiyirinde. Ntabwo bagiye kunsira ibitego 18 rwose, ahubwo nababwira bakavamo tukiruka ubundi bakadutera forfait yo kujya badutsinda ibitego 18. Kanze ndebe ukuntu ndakora iyi system. Ndaba yubatse nk'uko